nyuma y'ibyumweru hafi bibiri Idriss Déby Itno wahoze ari perezida wa Chad yiciwe mu bushyamirane n'abarwanya ubutegetsi, Gukuni Wedeye wahoze ari umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi yasabye abanyacadi kwiyunga. Afurika y'Epfo yari yakiriye inkingo za Pfizer. Iyi sosiyete izohereza miliyoni 4 z'inkingo mu gihugu bitarenze ukwezi kwa gatandatu, byatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima Zweli Mukize. Biravuga ko Abanyafurika benshi baturuka mu karere k'amajyepfo ya Sahara biyemeje kuzagera ku mugabane w'Uburayi mu buryo bunyuranyije n'amategeko baturutse ku nkombe za Tunisia, aho byagaragaye ko umubare w'abahaca wiyongereye muri aya mezi ashize. Guverinoma ya Misiri kugira ngo igabanye ubwandu bwa virusi ya corona yategetse za pariki gufunga kuri uyu wa mbere wa Pasika, igihe imiryango ikunze guterana yishimira umuco w'ikiruhuko kizwi nka Shem al-Nassim mu bikorwa bibera hanze. Guhigura byongeye gufata intera muri Afurika y'Epfo kuva guverinoma yoroheje inzitizi zashyiriweho kurwanya virusi ya corona nyuma y'umwaka icyorezo gikaze mu gihugu. Biravugwa n'abayobozi bashinzwe inyamaswa zo mu ishyamba.